Ta amata ke lo na wata pena inisi mtapu ka amata ile mele wata uole lenta wele fiunga le lipa le mia lenka kala ngoi fu le sita milita o mene o tangata la toti abia mo meo very confidential statements for e pui ai ma tam fi maltia ape o fai ma mea sa mo so le la o ta o parmia e ai le parmia le o mo tangata e o mo tangata ia ka kire nga wai le finka ka o tangata si vanga o ka o mai e Samoa ai la tala noa fleuta la mo fa pe wingo tangata o le memo mua o le tūlanga lea e whailo mai o le whaka whaka le nei ia o le ale le whaumingo le upule o le whaka ia wa al tele ana o te whalonga ko whaka o le whai unga kapeneta ia o le whai unga kapeneta e nā o le kapeneta lava la mai o le ofisa ale malo lo ia i tunuina e le tau masalomia la tangata ia masalomia o lona winga o tangata alwa i tonu o le official malo ia matangata fo ia o lea wa ave ia ile fa moenga fo ile o la tau le la fa salauina ia le fa kalia ile taimi e mali fa tasi mai le kabineta male palimeni o le afa peona ama itua le ia famtalanga o le faka ia ai foi la tangata o no fo le ma tamu fai e au mai mua ile newspaper ina ia mua mai la to o fa pe o le o la to lo le mele o la to le o le la to te malama le faka mena wa tasilna wala le ona manna o vanga le lo te mua i me on fa pe le malo le tunu ai tusi mai la ma mea se o le tūlanga na e lei ona whapoleina tele le mele o le liki mai tu al whaka ai le moa ai le au mai aloa ia fo le lisi whamtalanga o le mele leo o mantal no ina i tono kapineta ia pe wala no ta amata si mele mana tua foi whaka foi lenta tala noi lenda au mai lunga e kanata ma au mai le Australia ai tu mai lalo le footnote le afu le confidential le upalangi confidential so a faila le la sa o le fiona le lipania e iai fa etenga ile me fole le singa mai e pardia ma le upu fole le ko reimburse man tu le fakan na so a faila ka kilo la taola ile afu ise official a faila le official le Foreign Affairs. O ai ko nga ka ko Foreign Affairs. Tule pa le matua tu tele la vole. Ia la ta o pe la vai mene o paki. Ia. Tele o tata i tonu ina i ofisana. O le ala vai ia le to tele o le HRPP. Ele mafai ala ona le liki mai tua mene. Ona o la lava fo i tau mawhai al wangana. Ina ia whasese ale tunu u. Ina ia pa u al malo lea. O wai lea sisi mea le ona tau whai fu ala whai ia mea. O le tau mawhai a e tue wha pa u le malo. Ai a whai o la to in tanta poto. Wawa ai le whai mumela. Wawa ai le whai mumela le malo. A pa u le pale mia. E pa u ai mal malo lea i te mine. O nela na foi le o te foi nei tangata atangata. O tangata na o ngali. Ioi. O le mela le sa o le tala foi le. Ele o ki ke li lo la wa onga. O le mena avatu le tua i lungo common sense. E te fa onga ina. Fai ona alu ile fa vai o mele o confidential. Fai e confidential mea. Ele ma fai ona e abatua i tua. Se i vangana,
Ia me lei ona autitua le mele confidential. Ata te ingala fa pe o la client e sau ia e foi le isi budget. Ai te walu le final budget. Ai mo wai funga. E lei o le tupe te tonga, ele tupe na ngoi. O le la fai su enga ele loia. Paulanga le memba fai o avea le whamtalanga i o loia. Ina ua ask loia ia te au. E te tau ana mai whamtalanga langa o le tupe lena au mai. Lena au mai mai le malo e whandai le melea. O le mea o langa ngoi. Paulanga mea, wa lesi mea tau. Ina o le awha ina se ola stata. O mena e lua e afu. E foi le pei o le tūlanga le foi le o fai mai la pule lola. O te milana e like lola i tua mea. A ele mawhaila ana liki tangata uma. E aluanga tangata le i polo loia polo fōma i pea. O le mea la le matua o whanua noi. A liki i le newspaper. O le isi mea, o le la o manino i le mele i a whanutoe. I moni. O le ko lua la lea. O le au mai me ia la kuriki o ia. O le o lona winga la. Ele kai me fono falo ku tali ia me mana tua le form foi le fai mai ia le tua no fon to fai mai. O le tanga tolu ainga na mai form so le me ke singiro ile ko mo so tupe. Ela fatu le so le ia. Kele lola po fe lona winga e me mako kele uloa. O lai loa ko michi le ale lo malo. O le lai loa ko rua le loa fontoe o fono toela na pasia mai pom se I ang kamai. Vai la ia le tio le mele o kako kilo. Ia ka kilo la a faila I foreign affairs o ai tanga te kon foreign affairs e tonu ia o inali matua fa lo ofisa ia palmio na ele na lava e tu mawal to lo limbongi na I tonu ina o yo I ko limo yo lo ofisa palmio eso se me lava la e fai tonu I le kapeneta ai fai ona on tan no ile palimia fo ile anga ile au fainga luenga ma won le au fainga luenga ia o mele le la fai ma me ia le la fai ia le fai ala ona le lo el vanga le ta tal no sa o I tanta le ton o fo e tele alo fo ia le tonga mele la le o le la ma na ia mele na pa ia tono le avu tono le palmeni il fono fai tu la fono le anga ku ile o li e ru e foi informalta la limong. Ongo le foi ma tu fa mo. Le foi ma tu fa mo. Baila el fa sa ongo el panbia le fa sa on. O ferla le me sa wai el formle. E te taunga nga le ai se mea o mea ia, o le process le, ele o ilo, ele tauna le ilo el malo ma le mal komiti le fai mea. Ale la es el mele sa wai mele. Ele se form fa pena na fai ele malo pe fai ele el komiti. E ave e sanginga ka inga ia e sangiro le mo sa ku. Tau filo tu. Ele ngi form fa pena. Le la wamba wale le ia ila wali le ai ma se 5 kali. Ele to tali le wali wa fo wale lo pola tali la fai. O me pelo umala me ia le o mai nei fai mai nei. Le ka yang la ko kamai. Le pe si nei ta tu. Yeah. Nel nana fai to la u tu le mau to ya tu le pel wala mai ting. Au ka ke pe si me fe me la wali. Pe pale pe afu. Pe fai pule ko kongu yo ai sau la o mai me. Au ka ko ke pole. Lango ko kongu ai oi mau ai le ton. Ia baila i. Nga fai mai ai o pale mi el menga. Ya so mai fa mau ngol mela. So mai po ai ngfai le mela. Le ai ma se 5 kali le ori. Nga sa wa fa ia. O foi la le o pole. O me pepelo o ma me o fai mai tuai. A mai I le ori ia le bevesi mai ngi lungola. Yeah. Lungola kolekio ia. Ale la umbo le e kongi. Mana e tele le fama manga el palmio al melia.
La le ko ye se la ko kai mima. Bala ufasala. Ya. La mo isi ufasala. Engo foi fafo. Ele yo mai kongui. Ai mo fai mal news. Ilang kamera le fer le wurcha. I don't even trust that person. Sa olele. Christina le fer le wurcha. Oilengo peseta. Ya, pesta. Ya, lá no fanoto o mai sa o le fionga le parmi. Le uma na faila na tala ia peseta. Ile to yeni press conferences malato. La so ma na il mero il pan. Tu le pale o tango sa o la vol pale mi fa sa o mele. Na o leva que le ngal si e ta te popole fo i listing. Ta te vai to la interview mai pale mi. Ni tala le la sa ni. Awalang ole o pesta o yan na le o ba ia le Miguel Malo te mil ne. Lesa ye labi. Lesa ye labi. Ale vo elo pesca ia ol mea kasi. Ol mea kasi. Sa te tau ia ngai o ngai fai se tu la fono o ko umale i nga o ko lava o ke aku kusi mai le melen ka kalongoi a kusi mai se ska ka ku ia fasala wa be is fasala ngai tau na o ni o la tu lo ke me ya lesi o isi au fasala ele o ko ngo ai mo la kusi mai ale le o mai ngai ka kalangai ko o e fai mai la ko ni e o mai news ngai ka ia le mo i le ngai ko ngo Wale au nga ako le mta upu se ako la uri en e falong longo kuku. La vela male au male au wafu. Media ia alvaanga le o fonko ma limongi maltoina le o mai ni vaf. So le lava i lausi da sila malawa ai e masau fo tilo fair enough le fai unga pania. Toi sao fai kong o il palmene ia fai un ome metal no mai fai fo ila break le fono mo se toru fa masina e ia le wala le lope fa nga mai na i el savali e au mai ni a fo ia ni manato le malo wa ta wana inform mai le malo anyway ola wo ia vai le kilia o le whaasao tu tono le fono. Na le lua vai aso le na whai le fono. Lua vai aso, le o ma le so. Ai matua manino le lau ta amata i le mena. Le o ta amata le iloa la elise ori i pofe. O lona winga, o isi tala ia la koe whai. O kala kau whaasise ana isi me ia la whai mengi le se ori. Wana o whaasao me nei o. Te roa le me mali e li. Ke li loia o e pralau tilo. Kua ese ale masau lenga masau ni lungo susumi. E mo I ala utana so. Matua I pe o ma moela ave sele fufu. O que le vai pu se ma mo sele fufu ia pe o kala pu me ia ave si manu e sele fufu. E mi ngoi e file mu. Ai papel ia le li mongi ia sole. Kala la mai lungo le. Iyo. Lele mo era muito solo. Esa oi el fafafinge. Ia poko ele se o ka mga lua el fafafinge sa sela. Mai malo fafafinge. Se an malo vale ese malo. Ia ngala ese al malo vale ko ese ale o kongu so le pa fe ya la tato o le silam tau awa o ko al mene kanga mau ko fa ya la o ese la mantau fula ele ngata ina le koki ngi fa fo le male fe le fe va peso e ho I mata puna ave ma fesiri fo ia nga ave wa file mu aso ia le tato vai mo tasi vo le mingiska ka ko le pau e o nga pingi ko me ka le fonko e fa sa o me ka vai mai le se la utala ia ponto ia ma ko foi pule namno ia Langa ese fa mau nga ese fa mau. Por tau nei fono nei lua yeso uso.
O le whamaninonga o taupu. Whamaninonga o taupu. Le lau ta amata o taupu lea. Le liki whafo mea nei. Le liki mea maninoa. Whaila o le I le tō rua o ifo. O ifo ringo fine Sharon. A te lola o eri iso. Te tau ana whaima o inga sa moa tunu te tele nei tātou te nino foi. I le kai whaia ko inga Misila Amerika. Ai lola Amerika se tangata whapea e a fo. E a kensi le malorong ko rua. A le whainga rung, o le vanga bese. Le vanga bese. Langa ole popo langa le. E kero whapengangi sila. O le meo le leak out to momo information. Ko inga mea ia. A le au le vanga sa whai whawhinge le. O le vanga kaun kiki whafo. Kaido, la sufri ngalo le mea. Te le pau te le... O te le tua ia fo ia fini, ia si tina. O se tata e sau mai se ainga pito sili ona lele. Tambale o Simon Potoi. O tambale na. O te lata fo ie. A o matua ia whaina lam. Ona o le tūlanga le o ia ision tōrua. E le se tangata fo i la... E whautua ina le eri rea. Masalo fo e wafiu fo ia ai pau ala le mea. E awea e le masa salonga I mene. Langa o ia lai tonu yo. O le mea lawal na e alai na awea e le masa salonga. E vai fo. E wha tonu ia leo. E awea la au le e loka. Ai poe mai aka o lai o tutui lamba. Fia me ma alwaanga lea. Ale se la lo panono ole mingiska le ole oi ole al tasio mingiska ole avu ole so leana lento avese ona ole morianga le ia e faali mai umala to yo ia la le ata vai ole me ka ke lo fa fo le fiona di pare mia ono na officially ia ai foi la fono ina umatu ni ke ma ko pe o ia le escortinga mai ka foi fa singo yengo foi ko ngole ke o fo le mafainga alau pe tato malon mele ku pusore yo fo ia anyways le unga due e malo marka peneta ke lo la fa se fa salanga ka kai ko liga o te me o te lo le wa mata na tutulia la to a wai whainga tā le malo ngā kuri whapose. Ono on tūlanga fo ele le whapea o ngā HLPP. Ele whai on whai melna. Sei wanga nāla ua iei se mea whapea u whai. Maua umalang kongkalaki po le ale le saininga o kongkalaki. A wao CEO wai e tai tolu tau sanga. Lenga lai a whai ngele a whai nisa I linga pe tusala loa meira whiongare ni pāre mia. Ulo mo kangaka. Maua e lau o ia. There's no excuse. Oh, yeah. Don't tuli. O I la kama kuri. O I fora kama wha mause wha vai. Whai o e kensilo ko rua po ai ekele ele kama whenga runga ko me. Mea whakuso langa o le system a lingi malu. O le kula I me ples kenge au mai the brand new administration. Ioi. O ko inga mea na ia. Ko inga issues whapea. O lewa o uma le fonotun a sau le lo matua whairanga interview fafo o le upuran wha ngai lo matua o se pūlenga so sopo I tamari anga o tangata ioi le mele o le whai o le drug test mele lo matua e so sopo le pūlenga lea I tamari anga o tangata se ka koe whasoa I vainga Tu le pa ole mea mua la vai la tunu o New Zealand. Apai te alatu e te whaingaluenga I se whaingaluenga e tawana testo e. Ai ele mana o iei. O class la o e o positive. O tūlanga na e te musulo positive loa tuli loa e te mina.
E te le mawanga langa luenga. Te le whai ana e whainga luenga ai. O le whatai te inga la lea la whai tu leia. E sau e ke sau ngai New Zealand. E ke go through I mo meo o scan. Le ai lava la se senga le scan nga. Wai peke whai mai e ke le manga o scan oi. Po oi o pale mia, po oi o kupu, po oi o lea. E le mawhaianga e rese me mal scan. E scan na oi, e ke o mai fo ngai New Zealand. Peke fia, peke ika I le maile le sau e, le maile le sau sau. E le mwhainga e kanga kuri, e se le maile pe whai mai sau kusi ngai a New Zealand. Le ai, awang e amai al maile nga langa e le e se kula fongo. Au kaungu wakunga. Whaila ia le ai. O le mea ia. A whai le test o mea. E pule lava le malo ia. A whai mea le malo e kaung whai test, kaung whai. E le ia se siri a kulungo le o tala lau whai mai. Wa lala e test uma fo e atanta ia le whai mai al tala. E mua tau an test ato. E whai mai lo al tangata le ai. O nunga unga I le class ai I nei New Zealand wa positive ia lau test. O le whanonoanga sili. Nga enda pa e ale asole. Ele whai as test longkua. Whai umatu te tangata ali whai e na te I whaua wina le mea le whai test. O le tātilo I whaatangata Samoa moni. Pe o leo ta alo I mawhauwhaunga. Leo ta alo ngatani I le mawhauwhau. Si tusi tele o tusi singa fo ia I lātou wata mamainu whaitau ai. O I lātou te langolangoina fia me. Io e. Ua lātou o isi fo I tangata na langolangoinga fast. Ngā makua I ke au whaikau ngā kunga I lako points I a lātou mafuanga le ni lātou. Vai ia sole. Vai ia. E ei tangata soifua le ingo I a John Malai o le vavau. Lesa koi. Nao ina I whatutua I le tua sama. Tasila na tangata na matua au mai. Au o whaitau atunga I lona mawhauwhau. Toi no whaim toi whamtala mai a Samoa. Waukia. Eisia, o tangata ni lang te lango ina ia lango I lungo feita I le malo. Na o ele lango ai se o la to mafufong. Se la to matala ina. O le mea laina sa o ia pe o le fa pe mai pe o fesilia le te fai fia metali atu ele. O le ala le me tupu ia tia. Pe a fai e sau e positive. O le ala ale malo e fai ia tia. Pe a fai. Ia, se fai ina sau tala le vanga. Tu le pa fai ala e loka ka lenga maua ile e positive le isa. A fai ala e loka. Ka fulanga ave ngai e loka makuli e se mali. Malpalmen. So se si la vai solia tu la fono o la wa loka I se tangata. Wai fa pengal fa nga mo me fam sino. E compare and comparison. E compare mai le mea lana tupu I o tangata lana ave onga o le aisa. Lenga test moa e moa I mea o aisa mena. Koe testa punga e sao. Fa maunia. E loka la. E le mawhai whalana alo la tau I tonu I. Whai a kuri e se male manga fuala e ngofoi. Ai tau na ave loka pe whai whamasinonga. Po le ale o ngā le mele leo o ye. O le tūlanga tonu ulawana. E sao loa ia fia mei. Sao umali se awali I le masal mia le temin nei. Le mea tonu ala le whai atuai. O la tau, o le whataita inga o Samoa. O la tau lai no whanungau. So se mea whape mana o ien malo. O la tau e tau mua o no e whai mele. E le se mea le anga ia le tunu. Anga o se mea fwele le e whitau wa I le atunu. Ia o te whai atu la e saonga ia. E le se mea. So, she's now going for individual, o le lawa individual langa ia meta leo au mai. Ai ngalo el communion, ngalo el lau tele o le atunu. O le lawa luanga ia mo nga ia. Ina ia whasau inga ia.
ai fa fe la la tele le tonu le tilo fa fe le palimia la o test o le palimia o la na pule o le pule le o fieme o le palimia o le pule fieme tonu ile avo il palmeni o le fonga fetalai o la wa mai il fonga fetalai le fatonu a fai e te sila pe tasile me o le tau alo i le vanga o fea le tulafono e fai le drug test le. Ne asau sila tulafono ma le authority ale malo fatino i mea. O le tulafono sa o ai alu i lalo le drugs and alcohol. Ele aise afu. Ele aise atunu. Ele o ise tulafono i lalo drugs and alcohol. Atunu malawe o ia Samoa, e o tama ia tunu ia drugs and alcohol, a maua oe ave tavale ona, taofi lau tavale, taofi oe, ave oe susui. Ele aia ngā mea whapea, e lalo la drugs and alcohol. O le ale o wingon mele o drugs, e le whaatanga ina se drugs i tonu, so se atunu oe. E iai. E lalo la tulafono la. O le upu le na whaangai lo matu. O se pūlenga le whapea leo e whatonu ina i tangata e whai drug test. O le upu na whaangai lo matua o sosopo. O le fesili, sosopo i ai, sosopo i lea, what level o whaangai lo matua le upu leo sosopo. Ua sosopo le pūlenga i tamari anga o tangata. O le mawhauwhaunga o le tangata wana lai. O le a whapea le o tātou tilitilo o le mea o le tumutumunga le o le concern o Samoa, o le eisa. A o le la o whaasanga mai le tangata sa whai mata i tai o le atunu. Sa patia. Ioi. Lan me toi tam whai toi suas tula fono. Sa whapeo i le tam whai i tatu o tunu e kilingi ni mele. Te lepa. E olo le teime la vei o solo e lava i lalo leang nu. Pungaro i lalo leang nu. Values o Samoa. Values o Samoa e wha alo i le i tangata matua. Ai ao o maila i me mana o i whai ai la tau i tonu i. O no so le wha tula fono le wha palangi. O wa tula fono o mai i tonu i le e peisanga i lungo i tula fono i na batu i fafu. Ai ahora ko nga me fape. On fe so i rola ia le loke mai le ia values and i mai o i le nu. Le el to nga mena ia e tātou te whaaloalo lava i tangata matua. Ava ia kua la se se me la fil tangata matua e whaaloalo la i. Ai tatia la tulafo. O tatia la tulafo no lea e watu en lango tasi au mai tangata alela laka ko lola e mai whaaloalo wha Samoa. Le whape mai ei. Wa sosopo. O le ale winga le upu sosopo. Na o tangata la titi sopo e lunga tangata matua. Nga kama i makai e laku sopo e lunga i makai makua. Le ala lima wala into e apala i o i le angu. Le mo le kango le angu o le kongo le palmenge o le mea o le whai e tula fono ia wha palang. LAW versus LORE. O le tunga tūlanga lana le tau whai atu ese mana tu lepa. Wa popoko kele le wali ia. Poto tele le wali ia e. Le whai e maua so o lawa i tonu yo. O au o makua kongu i le. E kongu i palmene. O le anme lau tango i. Lau tango le LORE. Lau tango i o i le tato angno. O lewa o kausanga. Kusala pok whai me sei. Langa o au kanka o lewa. Le la ele fa penal tu la fono le fa vai Samo. Ya, que foi le mele tu riatu. A faila le ale ese senor tu la fono mane authority. Authority fa ale malo e fa tino e mea if there's no law. E ma faile authority
ale malo o na latu fatunu langa au ia taola le COVID-19 taola le COVID-19 o le ale men tatu ai uma ia le COVID-19 mandatory Yoi. Asia is for protection. Na mandatory uma ia yang te taunga te yalu vai for mai you got to wear a mask. Te taunga na loporan pen e mai 2 days ago po la fa pena. La tatu vai I a faila lo pe o le o fa nga mai fia mer tu la fono. O fer tu la fono. O fe tosi ele leina wa upu en fa nga o fe tosi ele leina o le vole meo le va le to en fai I te tauna lo loto o tatu wa ia I lenga I sea ele so ma le tatu wa ia le talia ina le trakte se fai ato sa fai mai tonu o le so nei au le ala sa sila Las afapela o le tangata lo tofanga o e na palo taina. How would you feel? Tulepa afape monim fa maoni lo olo fela tunu. Tayo disappointed lava ia fiame. O ia le ala to represent ia matou tonu yo. E matou te tau muli la tu la fono. Mau te tau muli le authority ale malo. Yeah. E lua mena, e te whai tu la fono, under the authority an malo. E leo au mai le authority an malo, I se me leanga ile tunu. Anfa peo whai mai le malo, ka kui uma ia mamai. Leila o le e se lan melna. A le authority le amai o, ina ia whai mawhataitainga o malawa, la tou o lo avea mataitai, o tu malo. Tatia ia la tonu ia o le palimene mena, a o la tō a vem tai o tu malo. Ela, o la tō a tauna mua I mei. From the authority to the law. E o whakasi la menga. A wale mawhai al tu la fono na whai e se mea. Saulo sa ola vai lunga le authority. Lea la o ana nei. Ma leo te tana noa tua uia na oa. Te leo tala noa to represent somebody. E tala noa mai la fia mea na nei I lunga o le su me palo tangi la whalong. Yoi. E tala noa mai fia mea o a uma mena tala noa mai tono o le fono. Se uma la whalong. Ta ole. Se uma la whalong. Ai sea. E se le vai o ito I ngā me langa lefto a tupu le tonu tele lope na tupu momoa I se atunu o lalangi kele no inisila tele loa I nei no tamwhai e sa ili le meo tele I maua se meo o se teitai o se malo na refuse the authority o se mea watu tauna whaatino especially the leaders teitai o tele I wo fiu tau sa ili pe ini te malo fa pena o lato refusinga ia to ngā mele o le fai atu o le malo ile me fai and yet o le former leader o le taitai sa nofo pa le mi o le atu la le si me to fa mtala ma ia tia la le si me to fa mtala tia la le si me to fa mtala ma ia samo fa fela na so na nofo umi lea I tu ai ngā tangata I tu tonu o le nofoa a faifo o le ua mai o ia o le representative ese mai I le filifili o tangata e te alu te apply through the PSC tangata uma sa ili mai PSC tangata whainga luenga o le atu pato tangata ni select mai I le tūmaro and what is the difference Pero facilitele le na a faila o le manunga e a faina ile no fo le tu malo o lona io ina faile drug test ala se va ile tu malo e sa o la ko le tangata le la ko repelo representing ala tu pai ko so
sa ole le finangalo tulip ia ula to ia ila uba ba ia tu nga mele tu sol mato I te au te le malo o lo te fo na ia samo mali ai te le malo wa te fo ia samo langa ole malo le na fifilia samo e ko la ikia o ko ngai ko ke fai mai ere ai ele ko ke le fifilia ai langa majority e koks ole to tele o tangata le fai ele ia fifilinga a fai la ole o tula I mai ia lauli al mali to ol palmio le la e fai mai ia fai ungo meia le vo o ai lunga tumtumunga ile fofonga fetalai le vo o mai fo il tala fofonga fetalai o ila si pule lunga kol vanga le enga ole al malo ala ole al malo la to ia o ia fai a mainga ia le fa le lenga mal fa ai unga ina ia pa no file mu ina ise mea o mea ia tautu la fono ma mea le o tonu I le o to lua la le ele pule tonu I mele e te tauala o na whaala longia le pule le o ele te mine ele ma whai ala to on whape mai ele ai ana whape o leo mai nei I palangi e whai ele mele ona o tau whatura ele o ia le kele o la e fi ngau waka mai ele ai le ai o Samoa le tātou tanoi o le pale mene Samoa o representative Samoa I to tonu o le pale mene Samoa o I ai le mawhai ono lato o I le whatonunga lai au mai lunga I oi I le boss ia o se ona to e whamamama tule mele tule o lona whaingata tele ana whape e munga lo matu e tutonu enta e warwhai a tonu e tau taratu mai peitai ua manu maloina e fia me finaunga I tutonu o le palemene to e manu maloina whafo mai o le palemene e whatinoina se mea e li whaia san test li whaia se suanga to fia la nisi ele I whaia ni la to test e mana lom tua le pe mana le mea no whano noi no whanau longo foi la I le li o le atinu e whapele atinu I tangata matu e inu whala au Pafonga le leia I tangata matu o le whae tenga ia fia langa o tangata matu e refer la ia ai inu whala au lo mtua I le tatau langa whai ai a whai tele loa po le plata po le afoi po le urine nga whaonga I have no idea Ine aia tau testia e mua lava ia le saliva ia po le brief foile le e te brief I le mea ia ona sola ia le male urine ia al watu lo o le mea lava la ia o ia I foile le pafa pe o ai I onga nganga o le o susuenga ia o tui lo toto e o lo tamal na o susuenga matua ia uli idia ia lo ngol tui o toto ai e mo ai to nga men na vo le pe ia o testi e fai e le lunga le awala vo le o nga e mo e prefile ile mele e au mai vo le ia oi ia ona afa pero lai over malime ia o avelo I tono ta vale vo le e fai il fatanonga e saule le tene fo ma e tui toto e pe ole tulanga na e fa penala o ne ala I onga ia longo wingo o kui ia al fano nanga na tulepa fano nanga ono tata na safu fa I lunga I o ile e tulanga lai fa ia minga fatonua na tu foi le mele na e foi na fai to titia foi a kuli foi fa foi ia fale atu ai kui fa lunga lo makua fai mai langa tala ia lauli al malieto lenga le ave o le farati la na tu le pale la ele ese tu la fono fa penga aku mai longa ia runga o ia al palmia ia ona to no folo le tangata le
Au la authority na le na nga mo. Le na la ilona na tu ala lo tu lo ia. Il to tele ia la uli al maleto. Le na la ilona. Le authority na le pe tu sa le ia mal mele. Te whaanoa noa le tūlanga fo le sela ka expectation na iai. Ina ua tūla I mai matauria na vai uma I le atunu o se urua I tina. O se urua I tamaitai. O se urua I pale mia tamaitai to tono Pasifika atoa. Na look up uma I ai taitai o. E o ai ni I auto nama. Mo se urua I taimi. A o se urua I taimi fo ile o whawhitia ai e se tangata. E mana onga le malo ma I latu o lo tura I mai whemteitai I le malo. Ua le tusa la le tatou expectation tatou expecti le tu inga taitai. Wale mea le o sau fai. Po le alo na poto wha le mawhau le tom fai au mai tuli loron sa. Ua lava alo na le fai o le afoi. O le mana onga le malo. Ua lava alo na le fai o le mele. E wha matala ma ia samo. E tōni lomkua le. A positive, a 30, meaning 30 a positive test, a fire test, meaning she's on drugs. A few if it are fine, a few to if matala, a few if mailo na ma, e o foi le tangata silo fa no tangata ia la te lango na winda. Le foi e fa ali mailo la to fa fio poto ngol mele. O le ar tu la fon. Mena le no tu lol me authority mar tu la fon. E tau te polear to inga fe alfa ilo mo tu tom fa matala mailo na malama malona I lor tu la fono. O le ar tu la fono fa ia. Io. Ua lava lona say no. E ta mai ia Samoa. Male atunu. E o tu pulanga onga e tasile meleanga. Setting a very bad example for everybody, including the young ones. Yeah. Po le ale to inga tala fa matalai le o tatu no tailo ya oi wa o sa fa ima. She's 30. She's positive. Ele pone pe o ko face test. Au le leanga la le sa fa ima. Le ngana mai tonu o le fale fono le atunu. E le tatau na sa fa ia se 30 positive test I tonu. Langa o lava longa le fai o le test. E loi sa mo e positive. A fai la positive. E le angalang ka loka isi ka ngaka ile aisa. Ale sa fai kongi le fai mai o nga mangaku. Iyo e. A fai le te fai atu. E tau tala mai pio pa o ka lone. It's nothing. Ia, malo. O te longa ia o le faso ia ina fa malama ia tu uma. Bana ia le embele wa pa imba ia fo il te lo taimi il faso le. Ai o te tonua. O la wa no foi I fina ngalo tata. O tasia ai mai sala ta to le fafo. Ne mamla mai mele o test. E le testing alo o tono o ngalwe ngai me e te lui. Tasial kala e ke pasti alwe se mali ngalwe. E tili no foi tonna. Ia ai ono le vafe alo ia Samoa. Le ala I ono fai mele le foi fai mai ia le fon fitarai. Fiambe a ele mga o test. Ia o lo wana fitalia. A ole sila Samoa o le ale wingo le upulna. De sila Samoa. Tasi ale vai el tanta poto mal tanta mamlama. Positive. So se si ala le wali la ele mana o test. Pe fai mai ele positive pe positive. It's still a positive. E te ele mana o lo fai test positive. Ele fai ona e fai me. Usa mal kama ho ele. Fai mal ma ko e kalesia ele fai nga ele ngon fala au e sar kui mala. Ai ang ka wo ya alu lo fal ma e kui. Yo sa le mal melna. Ile ya la ma se fai mai ile ai. La ngole wa vel falma. Afa kwala fo mai.
Ele o mai ia ai maka ola i lau kula fongo nga ko e kalesia ke salo in fola o masang kuyo ia alo yo ko e kalesia alo e Facebook fo a o forma kuyo ia ngai malolo la ia e fa pena lan mele ai fia no foi tonu i palmeni fai mele fai atu test ai ale ia sule le o sungal menga e te mana o e te alo te nufu fo ia tilo o tau malam bale ba ali makali foi lang o tulepa ile timer COVID-19 na fai kule pa melang fai laudi olea he was the very first one na fai lang kuyo COVID yo ka foi lang fai sila kala se alo kui yo ka ko kai kai ka ko ama ka me anyway